Bunu ne deysin bunu? Клубника в шоколаде. Şunday oluyor ha. Шындай болот. Bunun ketesi men jebegile deyt go bu. Şonu apet tamağından boğat go bu. Зор бул ширин, мунун душасы таза. Точно şunday oluyor. Мына чоңун жеп көрсөңүз. Hurmatly dostlar, zakaz alabız. Aябай сонун жасаган окшойт мына. Просто шоколад күнөөлүү да жакшы ербей калды. Бир жакшына жумуштан клубника жейм деп келсем, эми кылганымды карагыла эми. Ким жейт эми муну? Ким жейт? Же өзүң жейсиңби? Өзүм жейм. Аш болсун.